Hello, a very good evening. Welcome to Manungurna the Mampun Putaram Luxage. 3 years of unrest. Manipur, where is Chahi, Ahom say Kanglup Anigi, Madi Hazinamu, Atoba Kanglup, Kanglup, Ahonge, Iran's Manipur, Chahi, Ahom say Hazik. Tungdu later the Bamaria Koi Lady Bakoi Pradazing the frustration Helakba, Luga Laiva Koi law and order situation Kahana Fajalактava, Manipuri Lady Langak Nama, the Santa and Manipuri, Iran Russian, we often Laktava, no Mugi Hana, Iran escalator, putting us a Manipuri Pradam Nasi, how do you experience what you say? I don't know how Manipur, Tongan Bakoi security forces, Mamcock deployed or Hojim to go in a 288 Central Armed Police Forces Makoy company in Manipur, like you say. I don't know, Siki Matakda, Manipur, I know Tongan forces, Mamcock Changaga, Manipuri labor, crime and situation, ma'am, the control the Wangam, what do we have Wangsine? I do Hazik Manipur Langaki, Magate, Center, Magate, so Hazik Maruina, Commando Battalion for Resolute. Accent Cobra and Kanariba Masigi Hazik labor special team Adumba Hoye Central Reserve Police Force Ki Maka Laiba Adumba team Mama Koi Manipuda Hazik Makoiba Operation Kakchatabi Wafumlae Aduna Hazik Akoy public frustration Aduga security forces Tonganba Koy like Operation Miamka launched over Laiba Marks the Manipur Iran control to Wangam the Mokai Manipur Ching is Haruxing the low and order situation the Nomugi Kahana Fibam Soxal Wafumle Aduna Luri Wahangde Han among the later security forces Mayam Coxina Manipur Iran Lakshan Mangam Dravara Sigi Matakda Manipuri Ladiba paramilitary forces Central Reserve Police Forces BSF Amadi Assam Rifles Army High Mayam Yaduga even Manipuri State Police Ladiba Mayam Manipur Iran Lakshan Mangam Davzina Manamo Erga Housing CRPF Ki Maka the Ladiba Adumba special or Bamakogi Adumba Commando group Cobra Hadiba Masigi Ladiba battalions, Manipur, Lamadum, Dasik Makoi, training Sataraga, Manipur Gazing, Sharuxing Tam, Sharuxing da, arms and ammunitions, Amadi Tongan, crime, the chain of amusing, Farpun, Bamadi, Makogi Matakda, Akogi, accent of Wagi Adumba. Wafam Tam give a lake, Adana Manipuri, even Manipuri Chief Ministry, Nong Hazik Ladiba Kogi City, Kemchan of Hawa, Manipuri labor, Iran say Lotion, Habitat, insurgency, Hanamasi, Lotion Mamatota, have you Wafam Tambu, Wafam lay, I was CRPF, DG, Maketi, so low Yadabama, the criminal act, Adumba, crime, Marilina, musing hard to put a wondam, legally Mahatani, have you Wafam lay, Adana Manipur, Film, Ogadori, Misam Praza, Sing the car, and Asokan Ogadori bra, innocent people. Civilians Mayamda, Hena Quitang Pangodoribra, Aduga Cobra operation Lapunam Matamda, Manipur Prazamiamze, Hena Querang Quishaunarga, Masi Matak the Wina, Masi Tongan Monda, Tonganba, Hogi Lambium Kota, La Matunda, Manipur Girans, Hena Chokto Ribra, Natragana, Cobra, Manipur Girans, Laxala Matunda, Manipur Santi Purpungam, Godoribra have a Wangsini. So Maruina Nasi topic, Cobra operation under scrutiny. So I welcome Oza Asankasar Kanbena, Native People's Committee Manipur. Oza a very good evening. Welcome to Manungurna Taramukchage. Adugazaning to Kongzum Saydajitni, Bureau Chief, you and I. And joining us too, Kiran Jandrambam, social activist. Oza Dr. Kiran, a very good evening. I welcome all the guests on Manungurna Cobra operation under scrutiny. I Oza Asang da Hauserge, Oza Asang, Aduna Hazik public na Kari Taza Kadage, Anuba, Adumba Cobra Hyderabad Commando Battalion for resolute action. CRPF की मखा दलेबा सुमा बटालियन का मणिपुर लामदुंग द मणिपुर की इरांग से लक्षण मंगमगनी मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल सिचुएशन में हम पुनः कंट्रोल ताउनी हाइबगी वफम ने जिक लाइब वफम जे अदु ममांग द लेना security forces में हम totally collapse होएबा हाने की security हाने की intelligence totally fail होएबा कोबरा न मोह छिंग दौरी हाइब वफम से कदाई फाव करी वफम थंबे आइ मसिदाई दा कोई प्रजामी हमने कदाई फाव करी expectation थंबे आइ मसी सेंट्रल गवर्नमेंट state government ki adum apambada tawrakani ado moi tawningai gi tamakta sikumbasi tharakpani adubu hairi ba CRPF Cobra si akhoi gi Assam Rifle kumna natana akhoi gi neutrality da yam neutral oibada chathar biradi phai kariba neutral maintain tawbangam daradi madu naga ga maite gi tamakta yamna Sopa Soiba Wagani. Maramdi Sigi, I Karigino Hiraga, I Hijageva. Aduna Akoi Masipuna Bakse, Akogi, MLA Mayamna, Pata Biba Machangi, leader Mayam, elected Mayamna, Mashikanglaga, move Togada Vanevo. Adu Moi Tabagama Tawe, Moina, move Toroga Totopa,
sulai ude adoga karing wama shoka dore shoiga dore haradi mamang thana thaba taude soira kanda mina ngangla chaira kanda heta onsanle hoji ai haira ke ba maramdo kari kino haira ga hoji Cobra thambase nahandi ki Cobra lairasu laitrasu akhoi mathau ta de government na lairiba security mayam na mathau du tawradi kana na mathau tawgadaba lamhen tumhen base kana no cookie singsin na nomai kaplak pa nomai openly pai ba karigino su lairambadegi su sidi moi free da game se saraga moi di position se pajana same kare maite gi di Manipur da su game kya lege aduki problem se layeba aduna moi di su game se lairabane na moi gi khudong chaba ma base phange aduna hojek mamang da security mayam sina cookie si da takhaira ba taradi kari su si kumba Cobra haiba ki mathau se ta deba ado hojek ki Cobra mu thamjale masi kari tawgani ai hai ge aba hojek di su leibane na moi di loina su gi kem da changlaga phajana tumina agreement tawbo ko mong da normal si da leiba sagni aba moi mi di awaba taroi awaba ta do se hojek di akhoi maite ki khunga chaba naga ki khunga chaba singse awaba ta do re aba adugi example ngasi konsa khulda changjaraga mi leilong wai phaina nahandagi mi pharaga hatpani hojiksu attack tawraga lei nahasu ising pipe kakthak pibagi yengba chaluba hathopi khre kapi khre adugi tamakta leilong wai phaina cookie militant singsina konsa khulda attack tawkhigadra haina khunna volunteer singna means waste tawraga mi bangar khra semlaga volunteer leijabadubu changlaga thukairaga mi phari aduga nomai mayam hojik phagalle whereas cookie ki khunda dina kari tawraga lei nahandagi cookie khunda adumaina bangar thukaire akhoi nomai phagalle habadi kari no moi di horen phagala so si sugi ne haina dum to khidra hojik operation changa da base naga gi village tara cookie gi village tara si question na chawbul le ado hojik operation changa da base le long wifi gi khunda ne ba konsa khul gi khunda na te ba ado onna te na ba da opposite ta ngasi akhoi gi konsa khul da changlaga mi ahum phare hoji thadokre adu tawre hebal lei adu bo nomai mayam phagat pa gi hoji ulle na impact ki news to jo khoi phange ko aduga whereas what about in the lelong wifi village si question na chawbane ba aduna si haure ba aduna hoji na maite na nomai khra pai ba naga na pai ba sidi khungak chaba singni ba khungak pa gi singni ba volunteer adu mudu phage phuge hari brai ba whereas cookie na free da chapadi tawde ba aduna hoji Cobra tawrak pa se moi di amna singna muka mobile machine type ta ngasai gi su kem da dum leirani moi de karisu tawba ngamla roi adubu naga kaino sing sidi su kem leita bane na moi da onna te na awapa pigani asiga loina na aina ama haija ge ba hojik lanka da akhoi nahan se kape moi attack tawba lai changba ngamda moi gi mi ama leikhidre sasan iroi khra hatpi rame gari lo khoiningai khra sopi rame gari gi no hojik lanka da mu attack tawrak pa se gari gi no hai si police si yengse ba moina makhan khungkhu asigi lambi tiger German road hairi base makhan gi road se modbung de gi phawraga chatpa lambi ni masi totally thinghi bade gi hojai moi se chapham leitre aba adu de gi di lanka se tantholaga lanka ga hojai gi lasan hairi ba khunsiga akhoi gi lelong wifi se phawba ya ba lambi le aba aduna lanka se tanthokhradi moi free da chappa ya ba gi lambi se asigi makhan road se chatrasu madugi chappa ya ba lambi se leyaba aduna lanka haiba khunsida attack tawba lakpane adu masi government su khangada bani akhoi naga sing mayam na leader su khangse ba maite mayam su khangse ba aduna lanka se da protection pijatna piraga phajana thinglaga chahanda ba akhoi mathau tai maramdi moina lanka se tanthokhradi akhoi makhan gi road se chatrasu makui site gi chappa ya re ba hoji makui da leibase som kampopi lomda su hanthokpa ya da ba sonda su chappa ya da ba farak marada koisalaga laire ba sikumba mayam si da lasan hari ba khun makui ga thangna ba cookie sing lalong wifi gi khun si da de ngasi phobada operation changde mi phaba punba tawte nomai phaba leite ba do kari gi no ba ngasi Cobra ha ngasi konsa khul da victim taraga leri ba khunda ngasai gi maite gi poroma leidai karinoma tasama taringe da kainoma tasale haibagi akoina anga weringe da khara tabado adugi phifam da pi re ba hoje operation tawga da base mi pha da base kanano leilon wifi gi mi da ne haba adu ona opposite ona taina bada konsa khul da changlaga hoje pharaga mi ahum phabire
aga nomai mayam phakat pire bangar thu kai pire si tori si kari no bo si lengak na yeng laga leibanga si MLA sing na ma si lekhalaga nganga da tawga da banatro chaka da banatro aduna hojiki hairi bese konsa khulse yango mi handaki phara hatpi khibegi yam thamoi shona wana leiri moigi mi hostage hoji makhan da leiri aduga si mok ta puraktana masigi irang tawna mayam sigi kok sara leiringe da amuk konsa khulki mathak da mu tandi pibu kumna ngasi changni bise asidi akhoi manipur macha mayam na condemn tawgadabni akhoi thamoi sengna nuaite lelongi mi ngasi phabio hairaga supha phade operation changde karino ba adu akhoi na hairaga yarabrai ba si MLA mayam sinna magi naga ki khune hairaga MLA singna chapangam da basu yaure ba adu hoji aina haini nadi si hairaga MLA singja adum saura ga serang da chale ba yam kansi naga kansi si tawse haradi MLA naga mayam do konsa khul dam da chatbiro si sobu yuanate si appeal ni adu kari ki tawbangam da bano MLA ki maitai mayam so akhoi manipur kansi haradi MLA ki maitai ki MLA mayam so konsa khul dam da chatpio chatpadi ngamdraga swai da wachawara ngang laibidi swai aroi manipur kan da sunga ngambagi shakti yaude habini asi hanging ba adu hojik konsa khul da awaba piraga mi pharaga tawai ngasai digi si phaba khopada MLA kana chalure si question na chawpane ba adu si kumba TV da khoina haire kanda akhoi da onna taina ba da seram tora report piraga amma chawsan ba MLA kampu khra yauriye ko adu aina haibedi MLA oiba hairadi phajana oibiro oiba haitradi oiganu lepangak ninga gi tama thakat pani hairaga akhoi di chappa yade tawba yade adu chappa tawba yadaradi tumina yumda dum phamo mina tawba do support khra tawro follow tawro aduga manipur kaibe aroi manipur ngakadabani lebak kangadabani lebak senggadabani haidana ai praja gi tama lepkadabani na soida kari da punga ngangba punga tawbodo pressman mata tawroga akhoi pamde hojik aina haibisini hojimak siki through the life impact ki manu hunna chena da taba tarade maite MLA naga MLA hojik mak konsakul da changbiro aduga sibai singna chathari bese mase lebhalo aduga konsakul da chathagadaba mafamda o mahutadi lelo wifi da hana chathabiyo haibese kana hayalo aduga asagi last time loisellage Cobra hairi bese akhoi check sinderade adune moidi su leibanena su do loina hanjala laigani hore masigi police se naga ga maite dawa ba mu tagani masi akhoi check sindaba yade actually aduna hajik laiba koi manipur ki MLA masa ki constituency da laiba MLA sing se supna da ki maha ki constituency di leader nate Manipur ki apunbagi hajik laiba 30 lakhs people ki mahut chilaba adumba Manipur ki represent toriba Manipur ki hajik ki leader moina Manipur ki praja mayam gi mamai chumiba adumba leaders ngakani aduna hajik akhoi ching saruk sing da su maruina akhoi ki maitai gi laiba MLA sing amadi laiba akhoi leader sing se khala makhai adum chatlaga hajik laiba irang ji ki matang da yamna ka hen mamong da masi akhoi yam seriousness lawra matung da masi yamna concern tawba mathok ta matam ni anyway oza sang thank you so much ai oza Dr. Kiran laksage aduna zakiran maruina hajik Cobra gi matang ji namung laksang ji ke hajik laiba Cobra gi operation am kak Manipur da chadha kadori ba hajik ori film side akhoi gi long term strategy oina ubran tar just short term akhoi gi so face of five dare adu oina ubra hajik ori Manipur gi law and order gi situation gi matang ji da Manipur da makhoi na ta ba tongan ba military forces mayam kak Manipur lairi Manipur gi rang control da bungam de ching gi saruk sing da makhoi makhut han bungam de ching gi saruk sing da moi mamai ler ga lakhi bang tani ching gi saruk sing da police ki gari da makhoi gi security gari noi caption mam da moi makhut han bungam de praja mayam phu bu jai bungam de maroina cookie gi community sing gi marak ta haibadare aduna hajik laiba lanche cookie re am ka hen sympathy tawba dum lan mu khuk suman ba khoi praja mayam gi hajik laiba khoi gi miyeng da dum am khuk su laire adu hajik Cobra gumba sumba khoi gi operation khak Manipur da tar khadar si masi khoi matam gi haibadare hajik just future ahead ta yam anak election khuk su laire aduna masi khoi gi political objectives khak khoi improve tawna ba political party ma khoi gain am khak tawna ba dum da adum operation khak chathar gi mong man ra wafam ani dur kari mot pibining masi gi se wafam ani mukta dum thammasu ya ado Cobra khoi gi hujik mayam Cobra haiba CRPF ki pochiga regular CRPF ko khena bakra su lai masi Cobra team se khoina race tawgi basi 2008 ta
specifically to fight nationalism and Maoist insurgency thenang da masi siam gi poni aruga makhoi ji constitutional backing lei makhoi da karmano article 355 lei tragadi makhoi ji thajalak ba yade cheng na haragadi adu kai no hai kanda Maoist violence to kari gi da koina madu cobra thajala toino the internal disturbance lei bani aduna article 355 gi makha da center can deploy cobra without needing state permission state की permission याउदन थाजन बया है हाइबने 355 लाइक तारगदी अदुगा public orders जे state की list state subject ओइ बतारगसु cobra अदुना ngसाई to protect the constitution and sovereignty की पोत लइबनी ना ngसाई article 355 लाइक तारगदी कैदवी for internal security purpose under article 355 center can order operation without state consent if it is internal disturbance or external aggression haiba posi laibi taragadi haiba posi thajan bi hai haibni adudi kanana who authorized them in India hani yang matabda cabinet committee on security na laiba PM ne defense ne home ne finance ne external affairs minister ne mayam jin loi tanara kanda article 355 se lai taragadi masigi posi sin bi hai haibni adu president na supreme commander oi give final order under article 53 of the Constitution of India da ngai cobra sin ya bai pot se sigi pot dum yawi ado sigi pot ta madugi pot me am do execute tawna ba sin no honor matam da chief of the army naval air force every aduga madugi government approval gi makha da moi ka sai do pi ta ga tip adum sin ba ya na haibani ado aikoina police ti law and order khatangi pot ta use torga akoi state ki leibada makoi hana IPC CRPC BNS tongan me am lejo sigi matung ina sin na bani aduga military operation da di national security da ngai gi Indian army gi ek leiriba afaspa armed forces special pro 1958 koni yamna tukasana leramba aduga Geneva Convention Act aduga military gi dedi moi heavier weapon aduga different rules koi gi leiriba police ki to manadana moina sinna ba yai haibani aduna ngasai gi adu yata ga su rule of engagement da every operation da ngasai gi when soldier can fire target selection to matam da di haiba magi chana kanglon me moi ngak ta yada khadi lei aduna ikoina cobra har kana huji ikoina leiriba kuki kangu singji matakta maruina kuki arm militant terrorist hai tare militants fire roi mogi matakta ikoina cobra na kaidro pungam godage no si mayam hani ji thabak makti hau chap chana haudriba male aru aja asana nga sa hayi do yam nuaite nga gi mi hatok figure hatok figure jaga da village ki protection da makta leijaba village police sing koi phabi re kai baje koi am pai gadi license ta roi phabi ai baje loan di leiraga ju ujik leibada law and order ngak na le myam ngak ta na praja myam na thola kanda aikoi valley gi ju arambai tengona logi bo pot myam ngasi ju ningjangi moi leram dagadi khoi chwai tampak chi loi yolam ba yana leibani adon sigi pot myam sing sida even khoi ngarang khoi gi jaga kaung pi gi jaga da kapna raga rims ta pukholak pai loisin dar leibo wa thok ojik ngarang puthokre adon khoi sida haijai sine honorable cmn kem yumnang kem chan je khoi gi ngakani tawgani haiba pot ama taw taw dragasu kuki gi poti hondokhragani ajo hondu ekoki gi ngai mane adon mayam ama cobra gi wanate gari bulletproof myam leraga maman cobra na tongdu manba gari machu myam do toroga marakti ambulance chappaga myam am puru chakhiba khoi udam nate adu madugi puthokte na evening horko matamda gari khangde mi khangde tara tara na kap na hospital khang to bose am ngai ta pot lei aduna regular CRPF ta di law and order election natraga riot control to bogi pot thami cobra dana specialized jungle warfare gi pot lei bani na ngasai gi mokoi gi tongan ba CRPF ta basic training piraga mogi police ki leiba aduna te moi chom da di 6 month commando training am ta boy ba natra wana piraga to wi kholi kan haiba lei aduna aikhoi swai da moi cobra gi background khar yeng kan da India gi insurgency ki naxalite ki movement history da namthaki ba jaga sing da kaino hai kan da moi gi 100+ ki senior Maoist kangu makoina loisan gi haiba wari sing ko tengnai operation green hunt 2009 onwards the largest anti naxalite kano hai tare moi gi across 5 state ta tawgi ba se cobra na lai bani na makoi da ai nga sai jagi ba constitutional backing da article 355 se still huzik leibaduna maram warakanda nahan CRPF ki DIG na hagi bai koi ningjangi ngasi khanar ko matam da provide kaino da Manipur gi kai gi leiba government the cabinet kai ka leiba chief minister leiba amama deputy chief kai amata kaimta Manipur gi leiba armed forces kaino forces ma'am adagi state forces ma'am yaudana madugi operation chathagani haibanga ma iche masigi sugumba to kaino da 2008 ta moi to fight nationalism and Maoist ki movement tawno be dung tar raise tawgibani aro specialized jungle warfare unit ni CRPF ki haiba poche mind tawi adana ikoina in short military operations ikoina sum taba matamda ikoina magi define tawno matamda ikoina sum mind tenai a military operation is any coordination action by countries armed force to achieve specific objective usually related to security defense and national interest haibne ado itagri fare sigi pot me am tawdoi se hujik yamna plan oibo organize oibo mong da aduga state ki adugumba force pok season adana tawni haiba posi la kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯣ ꯀꯣꯜ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯐꯤꯌꯥ ꯀꯥꯔꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯂꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯌꯥꯎꯅ ngarang kenoda UKNA gi adugumba chief ki jaga magi jaga da song kari village no ko chambugi da katna bai matamda moi sumaina mi hatle tawre haibadadi hoji nahangoi separate administration kanna taliba lesmang haukipna magi letter heta condolence aduga madu anti humanity oiba aduga human rights violate tawai mongda ngasi tholaga mayam ama tuptana makhoigi nimsa kibjen gi nupana luchingba leidiba suda leidiba kanguduna ne hoji haidiba चुम्मत लान मैम पुथो थांगन पोत हाथ्रब नागागी नाउ तरुक की पोतो कक्थल थोंग पीजर याय है सिग्नर चप चानी प्रूफ तौद्री पोटे अदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानब कुकी लालहूब समनब कुकी लालहूब पुनब मखोन स्पॉन्सर तौरगू ड्रग माफिया कारपने मैम चिंगनरीब लेजमांग हौकिपना थोलैब पोचना मई याम छेंगले हुजिक कोब्रा की ऑपरेशन से तसेंगना एखोना सुम खलमबगा मधु हाना असम राइफलना नत्रग अतोप से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस तौबगा मधुदा चक मानना चखिद्रा हाइबद्रा खेना बखरदि लाकद्रा मधुदा सकमा येंबगी नत्रगा आई मैतैगी नत्रगा तांखुलगी नत्रगा नागागी नत्रगा कुकीगेन येंगदबिदा खर मखैदि तौरकद्रा हाइबसे हुजिक लेजमांग हौकिप की ओइबा यामना पैनिक ओइना माना यामना कीना हाइब तारे कीबा मान मोंगदा ngasi clarification amaga mana condolence amaga thorokpodna ui aduna sumba pot mayam sida ekhoi makhoigi kaino dudi operations di direct fighting against the enemy haibase ekhoi huji terrorist sing kangbu se ekhoi enemy ne khalaga makhoi khanagadra moiga torokadra ne khali pose torokpodugi potuni yenge se adubu swai sida ekhoi 355 chanaraga leraga state ki police su sin ba yadraba law and order maintain to rusu ngang rim sa ju state forces sing na police sing na manipur police na inthijna wari sanaraga ngang na ba tawringai da somna kan leiriba kangbu sing mayam amana center Kotea gas capsule kuba lathi sa stock po to we pot me amam la abani nang asai ki center gi 355 to modu ki pot still imposed chi lai taragadi ikhoi ki chief minister khangde magi cabinet colleague council khangde MLA khangde mayam do lewa miyam gi praja gi mute ne leraga mute amo oina miyam gi tokuda ba thak responsibility do moral responsibility lobo ngamdragadi loinamak resign tokthoko aruga madu gi tohum thokpa india gi law na emergency provision manung da article 352 da 360 yaw ibdogi matungina nekhai ni ngong ne nekhai sesno micham kangu myam hingoguni aduga terrorist aduga mission praja extra dagi onjalaga nomai onjalaga aduga kidnap toroga ransom talaga halaga mother toroga tori mayam singje loishin bada cobra ka tai wanante masi posing hayana phagadra popular government la aga phani har mal laitrabni na ai smai thamjage okay oza se de aina oza kiran da point am khakti aina yam aru ba point en khala thamjagin adu thambiram dre patam ju laitrab dai adugi poto ai sem ai laksage ai oza se de ta maroina aina hajik cobra gi matang gi another political patronage political mileage ko mari lein na pusanjar ko point da ai mamang da thamjaba se maroina hajik manipur gi election hajik yam athu matam da lakadore aduna Manipur any thabak thorom torpo matamda hajik laiba khoi political mileage natraga khoi political khoi assassinate torp gi wafum mayam khok sugre for example hanak arang handa za asanka sar gi jati gi khoi mioi taruk sine phangiba adugi one day ahead da mioi taraga mari hingna tek ta kain thadu khiba swai isisu achow political issue om khak mari leina bagi wafum am khak su laigre adon mase tongan tongan mioi mayam khak mase da khoi pressure pitak pari thadu puni habi wafum laigre so now hajik aina like ningi point sidi maru ina hajik cobra hajik Manipur da hajik operation am kak tawnabu gi hajik sina rebe ba se cham cham na masi political patronage am kak phangna wi da center gi BJP na hajik se akhoi Manipur gi akhoi political optics am kak geng matung da makhoi je thabak bhajan tawri makhoi operation tawri Manipur da santi purok na ba sugum thabak tawri ha bi utpa ya na wi da mukta yamna merely cham cham ba maka oina uba ya bra ground reporting da being as a journalist kamaina ani om thongna kamai yeng be अखोगी कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोब्रा से मागी 10 बैटालियन सी मनुंग द बैटालियन अनी माजी मणिपुर यौरे अहुम सुबसु यौरकदोरे मसी यौरकान पॉलिटिकल एंगल ले यंगताडी इलेक्शन सी 2027 द उत्तर प्रदेश ने गोवा ने उत्तराखंड ने पंजाब ने ले मणिपुर ग लोइना मसी लेकान से द हजिक पारी से मासे हजिक खतंग नुंगाइबो मुद अम ले बीजेपी से मरोइना अखोगी वेस्ट बंगाल से इंथु की बगी ट्रिनामुल मसी इंथु खरकान द हजिकी ngarang na je alert pi khreba UP Goa ka ki map se loima election gi noi campaign to ba hawro ba mu che pi khreba aduga Manipur gi na haipetang irang si leibani na
खतंग खजाना ना करी वर्क तौगदगी हैबा मतौरी हैबा अखोई ngasi नोंनिगी न्यूज़पेपर दा अयाम यावी को से हजु हजि अखोई सोमना हंग क्वेश्चन से अदुगा मखोइन हैबा स्ट्रेटेजी अमदना मणिपुर की से करीम सिचुएशन जे कोब्रा सी कईम सक्सेसफुल होरबा अदु तादी इलेक्शन जे चिंखत पे याय फेब्रुआरी से चिंखत पे याय अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन से अलाउ तोवी इलेक्शन जे हाना चिंखत पे याय कंडीशन अनिहुम दो इलेक्शन कमीशन ना दु हायरगा कैबिनेट यूनियन कैबिनेट डिसीजन दौरगा दु चिंखला तोबी याय अदुना हजि यंगसे हजिकी याम थुना थाजलाइसे मोइनो जे हायबा आफ्टर 45 days ट्रेनिंग पीरगा मोइसिंगसे याम फ्रेशली मणिपुर की मोइना कराय ऑपरेट तौदोइनो एन हाप मैन पाकांदा मोसे मोइगे ट्रेनिंग तो मतम द जप्रे मोसी कैनोनी जंगल वारफेयर नेब अदुना अखोई ओजानी थंबिखे द्वाइना जंगल वारफेयर द अखोइना जी क्वाइ कीरिबा मोइना लेबिसे कदाय दनो अखोइना मणिपुर इरांग थोलिसे पीसफुल इलेक्शन तो हनगे हाइतारदी अखोइगी कांपोपी द फजन तोबा यारे कांपोपी द खुन खर लेको अखोइगी लाइलोन बाइ फै काइदु मदुदैने खुनदुने थोला खुन मचादुना क्याम पावरफुल होगे जी बियोबा खुन मचादु थोलागा मी किनेप तोबा ngami अरिगी कोंसा खुल कनोदु अटैक तोबा ngami हाइदी कांपोपी दगी मेन नतबा इम्फाल इन नक किलोमीटर ताटु खतनी ला कनोसे हजिकी कोंसा खुल हाइजे मदु अटैक तोबा ngame इन नक अखोइ इम्फाल दगी डिस्ट्रिक्ट हेड स्टेट हेडक्वार्टर नकसे मदुगु मयाम दुदा फजना टारगेट तोरगा तोबा मा चुराचांदपुर दा अदिगी अमना बॉर्डर के हजि यम कन लुरिसे मैसे यम थुना तोबा यादि हकांदा हजिकी सिदे को इनसाइड तोबा एक्टिविटीज खर ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंसस ने अदिगी डिलिमिटेशन अदिगी मसिगी मयाम से इलेक्शन में तब जगह फेब्रुआरी साइ तौर अदी खर चिंखलगा तौनबगी प्लान ले हाइबसिबो अखोइगी खर इंडिकेट तौवे अदुना मणिपुर की कोब्रा की एक्टिविटीज की मतुगिना सेंटर ना प्लान तौरकनी अदुगा कोब्रा की मागी बेसिक स्ट्रक्चर सिदा मासे अखोइगी अयाम ओजानी थंबिखरे को या फजना किलनसु थंबरे मादी आईजी में कंट्रोल तौरगा मणिपुर गवर्नमेंट गसी का याम हाइरो दोइने मा तौदोइसे कईगिनो हाकंदा मंगोंदा तौदोइसे मंगोंदा बटालियन अहुम लाए बटालियन अहुम लाप कांसिदा मासे कंपनी मचा मचा खाइदोरानी कंपनी में मचा मचा खाइदोर कांतर मागी दे मंगोंदा मा यावसे ट्रेनिंग से यावसे फिजिकल ट्रेनिंग दा नतेब इंटेलिजेंस गेदरिंग ट्रेनिंग में यावदोइने कदाय चंगसी कदाय तौसी अदुगा मागिना हजिकी कंपनी सी मी चामुक लेबसिदगी थुगायरागा स्टिक अना थुगायरागा मी 10 को जे थुगायरागा ऑपरेशन चलकदोइनेब मागी स्ट्रेटेजी अनोबसे अदुना अखोइना हजिकी याम कन्ना हाइदोसिना मखोइना तोबसे मणिपुरना कीबा मणिपुरदा टेररिस्ट याम लेबा मफम चुराचांदपुरगुम्बा बॉर्डरगुम्बा सुगुम्बदा थाजनबना फनी हाइबसे मणिपुर गवर्नमेंट याम कन्ना इन्फ्लुएंस तोबम दरकार ओइ हाइबसे थमजदिंगेबा अदुना इलेक्शन से मुगी सक्सेस तनि लाक्तोइसे अदुना हजि याम कन्ना सेंटर ना फिक्स तौरिसे कईगुमसे सक्सेसफुल ओइदादे 11 बटालियन सु मोइ याम थुना हौहरने मोइ हापकदोरिब अदुना कोब्रा से मोइना 45 days की अम पिरैसे याम थुना तौदोरे हाइबसे अदुना ngasi ऑपरेशन से ngasi ने इंगे तोरप कान से ngasi ngनांग तौरिसे कोब्रा त यावदेब मैम कोब्रा है बानी कोंसा खुन तौरीबसे अखोइसु हाइबेटाद मी अहुम मी तरुकुम फाइ खुलाई अहुम तरेकुम फाइ है ताइबको और मिचम कईनो जान थबी याम मिचमनी कानदबनी मसिद याम कीबा म लेब मुन तो एक्टिविटीज अखोइ प्रजान तौदोसे हाइदी सिगी मोइना ऑपरेशन तौरमदाय कदौखिगे ऑपरेशन तौरमदाय सिदा अखोइगी तंखुल खंगदे जिलांगरों खंगदे अखोइगी नागागा मैतेगदा कांगु खरना अटैक तौखिद्रो अटैक तौखिबदगी कोंसा खुन कांगु इचम चम लाइक पाजरम कांगु दो मोसे नुमैसु कापसलदी आइसु भमद यादमनिना आइसु नुमै कैनुमदि पाइ ताबनेबा कैनुम पाइदने मसा खन्नब खुन गाइब कांगु दो मधुदरि तौनुसिने अखोइनो छाइदोइस ओके जैसे मरोइन ngасai हजिक ममांग थंबिगिबा कोब्रा की सक्सेस नत्रु फेलियर की मदांग जे मसी कंक्रीट बेंचमार्क त कमाइना अखोइ करी द अखोइना डिटरमाइन तौदैनो मखोइ जे मरम दे इन हंगजरी वाफम जे मरम दे कइनो दे मणिपुर दा हजिक शांति लैत्रिबो कांगलुप अनि खनरिबो कांगलुप अहुम खनरिबो मयाम जे हजिक मसे द मिलिटेंट्स मयाम खक भाबा पुन नत्रगा मखोइ लोइनम हातोखरेना जु खलजे तवदबो खुन खुन दा हजिक लैहोरिबा कुकीना नगागी खुल चंगबो यादबा नगाना कुकी की खुल चंगबो यादबा मैतेइना कुकी की खुल चंगबो यादबा कुकीना मैतेइ की खुल चंगबो याद हाइरिबा सिदी अदम मसी स्टैग्नेंट ओइरगा दम लेहोबगी फिबमगी एरियादु दम ताबसु यारि मरम कई मखोइगी मिशन दे मखोइगी याम सिंग हाइगरी मखोइदे अखोइगी एनकाउंटर अखोइगी मरोइना अखोइगी मखोइ फॉर्म तौगिबजो मावेस अखोइगी नेक्सलाइट कांगु जे मखोइ डिस्ट्रॉय दौनो फॉर्म तौगिबने अदु हजिकति मणिपुर यौसले ओके वेल एंड गुड फॉर अदुमजो अदुना मखोइगी हजिक लैरिबा अखोइगी मोइ डिटरमाइन तौदुजे मोइगी सक्सेस अमदि फेलियर जे कमाइना अखोइ लेप थोइन मखोइजे मोइद अखोइगी याम लुबसे मोइद कमाइ ट्रेनिंग तौगे से लुइबा मोइद ट्रेनिंग तौबसे इलिमिनेट तौदुइनेबा मीसे इहा नाम ऑपरेशन तौबा अमा चिंग ऑपरेशन तौबा अमा अनि सुबदा मी लौथोकपनेबा अनि लौथोकपसिदा मोइन लौथोकपसे टॉप केडर लौथोकपने मोइन तौदुइसे सपोज अखोइगी कांपोपीदा कांगु अमना इराग याम तौले हाइतारदि
ꯀꯦꯗꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯦꯕ ꯁꯄꯣꯁ 2009ꯗꯒꯤꯅ 2026 ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦ 641 ꯍꯥꯠꯂꯦꯕ ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯤ ꯅꯤꯌꯔꯂꯤ 40,000 ꯃꯨꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯪꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯂꯤꯗꯔ 138 ꯍꯥꯠꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯤꯡ ꯄꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯄꯤꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯐꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯣꯍꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯅꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯧꯗꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯋꯥꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯂꯧꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯕꯔꯗꯇ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯔꯨꯔꯗꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯦꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯅ ꯐꯩ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ DIGꯅ ꯍꯟꯗꯛ DIG ꯅꯠꯇꯦ DGꯒꯤ CRPFꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯃꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯀꯥꯞꯇ ꯀꯥꯞꯄꯨ ꯀꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯅꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯇꯒꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯇꯝꯗ ꯍꯥꯠꯂꯨꯔꯒꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯇꯣꯛꯆꯈꯤꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯥ ꯈꯨꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯇꯧꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯊꯟꯇ ꯀꯨꯜꯅꯥꯎ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ aduna manipur gi hadik laiba chahi aung gi irang sira tonga tonga security force makal mayam khal thara kare CRP makhad laiba rapid action force chingba tonga tonga forces mayam ni hanak namuk agoi ge CRPF ki unit boy laiba Cobra aduna manipur da Cobra na operation chathak pom tamda hajik laiba khoi manipur gi success natraga hajik laiba failure je khoi kamai to mato karam na lep ko dawribno hajik government na hajik manipur da khoi success oire na claim taw goda buje tonga tonga ba khoi insecurity areas mayam khakta hajik insecurity oiri hajik manipur gi violence khoi tonga tonga areas in the lady so how can the government claim manipur da hajik laiba khoi manipur da khoi secure oire haiba manipur gi laiba phibam je fakale haiba manipur gi oiriba phibam sida adugumba battalion unit laga manipur control tawrok matamda manipur government still akoi samjamba akoi spectators amoina dum genga legedori bira hajik manipur praja mayam da kari karma makhali effect lagadori kari chaitheng phangadori haiba wafum jiga loina na an round sigi matung da second round laktringi attempt break amaloginas Shuti nataba numit sing the specialist amagi manakta chatpa matam sangdabara haujikti